مرحبا اول شف باشم و شانک دندار هفرانه می شف بعثا شر المتینه و زاپه بکن هند زانن که روژا 26 مجدار المتینه الگری چارچل گرله هزم پرستنا گل هپگی و یه جاستاره لدیجی لشکرین ارتش ترک اپراسیونک شورشکری بک آنین ناوی اپراسیون جیم اپراسیون شورشکری آ لیلا سرخین آمد فرماندار هپگی و یه جاستاره بو و ای سال لبوتانه شهید کتبو ات بیراوه هپگی یه جاستاره پاشکه درباره شهادتا لیلا سرخین آمد تا داخویانی دابون نها گریلاین هزم پرسنه گل و یه جاستاره جبو بیرانینا لیلا سرخین آمد اپراسیون پیکانین و انجام و اپراسیون جی دو یعنی روژا 27 مجدار جرای گشتیره اشکره کرن و لگوری و داخیانی که داخیانی هپگی دا نواند رگاندن و چپمنی هپگی و داخیانی دا دقه به دقه ساعت به ساعت چه قومیه کیجان موزی هاتی روخاندن چه قاس چکین لشکرین ترک هتنه دست چند لشکراتنا کشتن وانا همی به برفرهی داخیانی دا اشکره کرن و لگوری و داخیانیه یعنی لگوری داخیانیه هپگی یا روژا 27 مجداره دوی شاریدا آنگو دوی اپراسیونا شورشگری دا 18 لشکرین ارتشا ترک هاتنه کشتن. ev daxuyanî doh yani roja 27 mijdarê hate dayîn lêbelê rayedarên dewleta Tirk çêkirin wan jî çûn pêşiyên navê di leşkerek di leşker herî dawî navê sê leşkerê xwe eşkere kirin û gotin li wê derê sê leşkerên me hatine kuştin û li pey hev daxuyanî dan pey hev sersaxî weşandin pey hev tişt gotin fotrafê wan weşandin lê weke her tim rastiyê ji gel vedişêrin gelek cara di gelek weşanan da em dibêjin herkes dibêje hemû çepemeniya Kurd dibêje dîsa rayedarên KCK dibêjin fermandarê li qadên şer dibêjin ne tenê li zaf û metîna ev 40 sal li Kurdistanê şer heye û 40 sal derewên dewleta Tirk eger merûkê serhev 40 roja behsa wan bikin jî naqede yani 40 milyon belkî derew kirine heta niha derbarê Kurd û Kurdistanê da derbarê şerê li Kurdistanê de çi bêjin derew e yani her Kurd vê yekê dizane derbarê vê operasyonê de jî rast negotin derew kirin gotin sê leşkerê me hatine kuştin lê belê HPG dibêje 18 leşker hatine kuştin li gorî texmînê min yani berê jî HPG li dijî leşkerên Tirk operasyon çalakî pêk anîne û dîmen jî weşandine îhtimalek mezin ew ê dîsa dîmen hebin û ku hepin ji xwe werin weşandin ji ber ku par jî dîsa 26 mijdarê li vê herêmê li nel aynî deverê li girê Hekarê li dijî leşkerên artêşa Tirk operasyonek pir berfirehî hat pêk hat sê gerîla li wê derê şehîd ketin çalakiyên fedayî pêk anîn û dihan leşkerên Tirk hatin kuştin û dewleta Tirk hîç tiştek negot leşkerek belkî behsa yek du du leşker kirin lê paşê derket holê ku ho dîmen henin gerîla diçin ser çeperên leşker direvin li wan dixin termê wan li erdê çekê wan erdê alavê wan erdê yani her tişt bi berfirehî kamera de hat qeyd kirin û HPG navenda regandin û çepemeniya HPG ev dîmen weşand ev dîmen di televizyonên Kurdî de hat weşandin di malpera de heye hêj di internetê de heye 26 mijdar 2022 zap metîna û lêxin girê Hekarê ew ê derkeve Amediyê niha îsal jî aynî tişt bû û HPG îro çi kir HPG çû got dewleta Tirk derew dike weke her tim rastiya şer ji gel vedişêre û li vê derê kuniya leşkera weşandin navê di leşkerê de jî dan navê van leşkera jî ev in daxuyaniya HPG de heye hûn bibînin binir ev kuniya leşkerek yên navê İsmaîl Yilmaz e sala 1909 da li Urfayê ji dayîk bûye ji Rihayê Kurd e Tirk e Arab em nizanin zêde nemîhîm e lê leşkerê dewleta Tirk e navê yê din jî Yasîn Kayûl e daxuyaniya HPG de tê çi gotin ji destpêkê bixwînim ji bo ku yani ji bo hevalê ku nexwendibin
قطبون چه نوه دبه هز مد سالوگرا دامازرانه پارتیا ما پکی که دا اپراسیون شورشگری یا شهید لیلا سرخوین آمد به سرکفتی پیک آنین و دربک گران لارتش ترک داگرکر خستن هزن ما یعنی بعثا 26 مجدارت که در روز بره هزن ما دبه اپراسیون شورشگری دا گرکی که داگرکر لسر بون بروح فتح کرنه خستن و حجده داگرکر جزا کرن لبل ارتش ترک داگرکر و مدیاوی یا شر تایبت هم تکچون آخوا و هم جی کشتین خوش رایا گشتی و دشیرن لسر بنگاه شر تایبت تمی لسر معصای نوچین دروین دین آمده کرن و تی ایدا کرن که گریلا و اندهین گراندانه هر وها و اندهین ارتش دولت ترک جی به تمامی و دشیره و هول ده ولی نیشان بدن که ارتش ترک داگر کر سرکفتیه. لبله بلا گل ترکیه و رای گشتی زانبن که دولت ترک و مدیاوی یا شر تایبت به دروان هر کسی دخابینه جنازه این لشکرین ترک هند بین کنترل هز مدانه و خودی لجنازه خوشی درناکه بین. پشتی اپراسیون شورشگری یا شهید لیلا سرخوین دولت ترک سری لحبان ربازی دا و تنه سه کشتی خو اشکره کرد لیدن و شرط جبلی لشکرین بناوی Necdet Çalış, Emrah Gündüz û Fevzi Kızıltaş ev artêşa Türk navê wan eşkere kir, her wiha Diyarbukir Yasin Kayûl û leşkerê piyade İsmail Yılmaz ê ji Rihê ku di sala 1999 dayîk bûye ji aliyê hêzê me ve hatine kuştin. Ev leşkerê piyade yani ji wara bi Tirkî dibin sözleşmelî her yani yê taybetin, para dixebitin. û li gorî peymana wan jî wextê ku leşkerek hat kuştin لازمه نه اشکره کردن اگر کوری اشکره کردن او پیمان فسخ دبید پیمان ده چته گوتن اگر که اول اشکر یک جوانوره کشتن جمالباتا و یک دبی قدروی دولت ویدگرن کار حتی که صاحب معاش دادن مالباتا وان فلان بیوان یعنی مثلا پرایه دبین هنی ورن بفن لشکر مه اف قص پرا بکرن دما اون هاتن کشتن گرک کی افنی اشکره کردن و هات اشکره کردن اف پیمان بطال دبی یعنی چوش کسی دیگه خود اینجا نوی هنه که اشکره دکنش برک او فرماندارن فلان بیوان بالا ولی به یک اشکره دکن پرانی وان فرماندارن یا جی işte mecburen hene ka اشکره بکنش برک او قاس تش چی بوی لبر چاوی asker edin او قاس asker den işte naban neden hiç tişkine beşiş nabe yani avan namini ciddiyet avan namini jber ve ki carcara em beşin de asker veri kuştun nabe çan havat dedim nalver evan neşa بارجي لزابي لمتينا ديسا دولة ترك جنازة على عرضيشتن وشو وهبجي ديمن جنازة وان وشان جنازة خو شوت عندن جبوك جنازة نكفن دستي جريلا ديمن خو ديم وان شوت عندن هبجي وانا كشان قامرة جبركو نزيك هفدوبن وباش اف ديمن هاتن وشاندن ديسا هن لشكرين كو الويدر هاتن كشتن وقت نهاد شبوی کنیا وان، چکی وان، تلفن وان، ناسنامه وان، ناوی وان، نویدی وان، ناوی بابی وان، جی کلیش دایک بونه هر تشتی وان هات گرتن دسته گریلین هپ گیدنه کس ده خود در نکت. هپ گید داخیانی دا دیسا ناون دا بریارگاه ناون دا پارستنا گل داخیانی دا گوتن جنازه زارکی ورن جنازه زارکی خبدن اگر ورن آمدی مرا بکنن تکلیه امتکارن جنازه بدن و ev malbat ketin naval li tevgerek çûn heta meclîsê partiya re hevdîtin pêk anîn paşê dewletê ji wara ku dengê xwe nekin sekinîn. Yani tenê di hevdê Nîsanê 2022 heta 2022 heta niha ku li Zapê û Metîna ava şînê ev operasyon ev êriş hatî destpêkirin bi dehan mînakên wiha henin û bi dehan ev mînak jî ne tenê bigotin bi dîmen, bi belge, bi şahid, bi fotoğraf hatine ispat kirin yani. Tiştekî ku nehat bi ispat kirin heta niha ji aliyê navenda rakandina HPG ve nehatî eşkere kirin jî. Tiştek hatine eşkere kirin hemû hatine ispat kirin. Tiştek hatine ispat kirin hatine eşkere kirin. Yani divir da carektin rêyê dewleta Tirk divê em bibînin lê ji aliyê Kurdava jî tiştek wa heye li wê derê bi rastî êrişek pir mezin heye teknolojiyek pir mezin tê bikaranîn teknolojiya NATO'ya tê bikaranîn û li hemberî van êrîşan gerîlayên HPG û ya ji astarê berxwedanek dîrokî nîşandan niha ji
yani ji aliyê me Kurda bajî sanki bê dirê tiştekî normal e, ew jî tiştekî ne baş e, tiştekî ne rast e. Yani binêrin roja 27 mijdarê yani sê roj berê li wê derê tişta ku hat kirin tiştekî yani dîroka şera de tiştê xwe tune li her derê balafir, balafirên şer, balafirê keşfê, helîkopter, termal, pedeke, nizam çi filan bivan gerîla tişin dikin nava wan, di nava wan de çalakî pêk tînin, asker tên kuştin, çekê wan radikin, kuniya wan radikin. Yani yani dereke din ê dinyayê tiştekî wiha çê nabe. Di nava Kurda da ev çawa tê pêşwazî kirin? Herkes kesên ku welat parêzin, kesên ku xwedî li nasnameya xwe ya kurdîtiyê dertên, herkes li dijî dijminê xwe bi van çalakiya serfiraz in lêbelê divê bi awayên din ev çalakiya, ev berxwedan jî were destekkirin ji bo ku ev kar ne tenê karê gerîla ye, me xwest îşev em vê mijarê baranê xweş bikin. Şev baş.